nanguke manje uMadida uyisangoma umuntu wesilisa kodwa umbethe ugogo wena uvumelekileni ukuthi ke manje ufake iphinifa okanye uvumelekile yini ukuthi uhlobe noma ugqoke njengomuntu wesifazane? Hey Mr. Bona ke owesifazane uvumelekile yini ukuthi yena afake ibhlukwe kodwa ebeyisangoma? Uqale kahle ngesikhathi uqala ukuthi bengaxabani nami. Yeah. Mina ngizothi lonto angiyiphasisi. Gobela wami mina ngithwase kuyena umsebenzi ophethe umuntu esifazane indoda. Mina umuntu osendele mina ogogo ngindoda nje. Yeah. So umuntu bengacashi ngokubona uphela South Africa khulekile umuntu meyuyena engacashi ngobungoma. Akasho ngithi mina lo. Ngoba ngempela lento iyabungcolisa ngempela ubungoma igcina manje isithunzi sakho. Akasho nje ukuthi mina lo engafaka ukuthi mina ngoba nginhle ingoba ngibethe umuntu nje. Ngoba ngempela ayikwazi ukwenzeka lonto ukuthi webethe ugogo nazi wena ubhovungana umbethwe yisalukwazi ubhovungana kodwa uyindoda nje. Ngoba angikaze ngimbone futhi egqokiswe isalukwazi kwi personal life yami mina ungimbethe lapha emsebenzini nakwenhlahla nangoku umuntu wesifazane uyaligqoka ibhlukwe ebeyisangoma. Aligqokwa isangoma ibhlukwe zingayigqoka ke ezinye babukeli bempunga yesini kodwa nje muyisangoma ukuthi impela nje uyazazi fanele uzazi ukuthi ubani umthetho nje ugqoka ibhlukwe isangoma ngeke isangoma ugqoka ibhlukwe kodwa phela kuya ngeziko thwasa kulona uma bethi ugobela wakho ke hayi yabona noMadida mnewethu lezi zinto kufanele ukuthi ngempela sizikhulume sizibeke isangoma asikwazi ukuthi singafaka ibhlukwe asikwazi ngaphandle kuma ukuthi siyisangoma sahamba sathi siyothwasa kanti sothwala asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi lezinto amavasha bahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.